Selamat pagi bos. Mancing lagi. Pantai Jebreng, Ngombak Halus. Pagi ini lagi surut. Ada 5 pemancing dengan saya. Oke. Dilanjut mancing ya bos. Doan. Nang kali ya nek iwake lho. Mriki to. Oh. Ayo ra gowo. Pancing. Mboten jare yang Pak. Ten Pak. Mboten bro. Baik. Jenenge nggowo kok kene mati kabeh. Oh. Alah mati ya panggah diompakne panggah gelok. Tapi di anu apa nyebar. Ajur. Mantap. Usap-usap. Usap-usap. Awas ucul. Lumayan. Usap-usap. Trek bos. Ayo, ayo, GT bos, GT ki, GT bos. Ngurup ora kamerane. Yo ditutupi sempak. Aduh, tutupin GT bos.
Kita ya situ ya. Oke. Duh, tutupin nah. Wah, oh mbak sak mono mure. Lari. Kan yuk, ayo, yuk. Oh boy. Iki ya. Oh, oke. Dilalerin kamu silalerin. Oke bos, pulang saja. Dapat hasil akhir 2 ekor bos. Oke ya, enggak apa-apa, 2 ekor size bakar. Lumayan size bakar. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.